Tuyifurize ibihe byiza mwese mukurikiye Theo Barasa Network. Uyu munsi turasesengura ku bijyanye n'uburyo ibisasu bya Misile na drone bya Irani byangije intwaro z'ubwirinzi bw'Amerika Patriot zigera kuri 50 zarashenywe mu munsi umwe gusa. Muri iki kiganiro nk'uko bisanzwe ndi kumwe na Itanga Ishaka bakunda kwita Itanga Love. Wiriwe neza umeze ute? Meze neza cyane ndashima Imana kwa ko nduzuye nk'iki ndakumenya. Ako kantu karanyica cyane. Noneho dutangiye ibusesenguzi bwacu, hari amakuru akomeje gutangazwa n'ibitangazamakuru bitandukanye byo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika avuga akanemeza ko ingabo za Amerika zohereje ibisasu 50 bya Patriot by'ubwirinzi mu munsi umwe mu mpera z'ukwezi gushize kwa Nyakanga muri uyu mwaka ngo zikumire igitero gikomeye cy'intwaro zikomatanyije no kuvuga Misile na drone cyagabwe na Irani ku birindiro bya Amerika mu burasirazuba bwo hagati, maze bituma Amerika ihahombera bikomeye. Umunsi umwe gusa ihomba miliyoni 200 z'amadolari. Ibi rero bikaba bikomeje gutera ibibazo n'ibitangazamakuru bitandukanye muri Amerika byaragiye bibyandikaho. Ibi ni ibimenyetso byerekana ko ingabo za Irani zahinduye isura y'intambara, zikoresha amayeri akomeye yo gukomatanya intwaro bizwi nka swarming tactics mu rurimi rw'icyongereza, zigamije gukoresha nabi no gukerensa ubwirinzi bwa Amerika Air Defense System nk'uko bitangazwa n'ikinyamakuru The New York Times. Urumva wakwibaza uti byagenze gute? Mbere yuko twinjira rero muri ibyo bintu ko byagenze, ubundi tubanze dusobanukirwe izi misile za Patriot. Ubundi ziba zihagaze gute, bigenda gute kugira ngo zibe zihenze gutyo. No kuvuga ngo iyi misile ya Patriot imwe yayindi ubona igenda mu kirere yonyine rusingo ibihagaze miliyoni 4 z'idolari. Miliyoni 4 z'idolari. Aha ngaha rero ushobora kumva ngo ayo mafaranga kari make ngo byaje gutwara ku kayabo k'amafaranga gute. No kuvuga ngo ubundi kugira ngo igende ikiguzi cyayo cyose cyo kuyitunganya kiba ari biliyoni 1. Ubwo ni miliyari 1 y'amadolari. Yego. Miliyari 1 y'amadolari mashyire mu manyarwanda, mwumva ukuntu ari akavagari k'amafaranga. Muri icyo kiguzi cyose hakubiyemo miliyoni 400 z'idolari, arimo radari ndetse na station yo kuzikontorora, hari ahantu zihagurukira, hakabamo launchers, bya bindi biterura bijyana mu kirere bituma irasa. Yego, irasa. N'ikiguzi cyo kuyibika kingana na miliyoni 690 nyine aho izo misile zibikwa. Birahenze cyane. Ugasanga rero bihenze cyane. Rero mwakwibaza muti byagenze gute? Ubu n'ubusesenguzi bwimbitse ku byabaye, kubera ko Irani yakoresheje amayeri atandukanye, ndetse turababwira n'ingaruka zabyo mu rwego rwa gisirikare n'ubukungu. Ibi ngibi bivugwa ko byateje igihombo Amerika. Bivugwa ko amayeri ya Irani yarenze ubwirinzi bwa Patriot. Mu gitero gikomeye cyagabwe mu nkengero z'ibirindiro bya Amerika muri Jordani, cyane cyane mu birindiro byitwa Muwafaq Saliti Airbase, ingabo za Irani IRGC zakoresheje amayeri akurikira. Babanje bakora igitero cyo kujijisha, ibyo bita drone swarms mu rurimi rw'icyongereza. Irani yabanje kurekura amagana ya drone zizwi nka Shahede, bakunda kwita kamikaze drone, zizwiho kugenda gahoro kandi zikagurukira hasi cyane. Izi drone ntizari zigamije gusenya gusa, ahubwo akazi kazo kibanze ni uguhunga radari z'ubwirinzi bwa Patriot no guhatira Amerika kurasa ibisasu byayo by'ubwirinzi bita interceptors nk'uko bitangazwa n'ikinyamakuru The New York Times. Ikindi bakoze ni misile zihindura icyerekezo. Mu gihe radari na systeme z'ubwirinzi zahugijwe n'izo drone, Irani yahise ikurikizaho misile zikomeye zifite ubushobozi bwo guhindura icyerekezo mu kirere mu buryo butunguranye zerekeza ku birindiro. Ibi ni ibyemezwa n'ikinyamakuru The Jerusalem Post cyo mu gihugu cya Isiraheli. Iki kindi cyabaye ni ugushirirwa kw'intwaro mu munsi umwe. Mu masaha make cyane ingabo za Amerika zahatiwe kurasa ibisasu 50 bya Patriot, nubwo ubwirinzi bwa Amerika bwabashije gufata hafi ibisasu byose. Umubare munini w'ibisasu byahuriranye watumye misile imwe yinjira ihita ikubita inzu z'abasirikare muri Jordani, bituma abasirikare 3 ba Amerika bahasiga ubuzima, abandi barenga 100 barakomereka. Ibi nabyo ni byemezwa n'ikinyamakuru The New York Times. Urumva ibyo tugarutse kuri bya bindi bavugaga by'imibare. Imibare nibijyanye n'ubukungu mu ntambara, ibyo bita Misile math. Iki gitero cyagaragaje ikibazo gikomeye, abahanga mu bya gisirikare bakita Misile math, ubukungu
n'ibijyanye n'uko igiciro cy'intwaro gihagaze. Tugiye nko kuri drone za Irani bita Shahed, imwe iri hagati y'ibihumbi 20 n'ibihumbi 50 by'amadolari y'Amerika, zikaba zikorwa vuba cyane zigahita ziboneka ku rugamba. Mu gihe Patriot y'Abanyamerika iri kuri miliyoni 4 z'amadolari nk'uko wabivugaga mu kanya. Izi ngizi zitwara ingengo y'imari ihenze kandi ngo zishira vuba. Aha rero niho hakomeje kugaragara ibibazo. Mu munsi umwe gusa Amerika yakoresheje miliyoni 200 z'amadolari mu kwirwanaho gusa. Ibi bishatse kuvuga ko Irani ikoresha intwaro zihendutse cyane, igahatira Amerika gukoresha intwaro zihenze cyane, ari nako ishyira ikibazo ku birindiro by'intwaro bya Amerika. Uri kumva bwana munyamakuru? Noneho ikindi kibazo cya gatatu cyagaragaye ni ikibazo cyikorwa n'ishira ry'ibisasu bya Amerika, ibyo bavuga mu cyongereza stockpile depletion. Isesengura ryakozwe n'ibigo bishinzwe umutekano nka Center for Strategic and International Studies ryerekana ko iyi ntambara imaze amezi 5 irimo kwinjira mu mezi 6 yasenye intwaro z'ubwirinzi mu buryo bukomeye cyane. Bikavugwa ko yatwaye 65% by'ubwirinzi, aho Amerika imaze gukoresha nyine hafi 65% by'ibisasu byose bya Patriot yari ifite mbere yuko intambara na Irani itangira. Muri uyu mwaka gusa Pantagone imaze kurasa ibisasu bya Patriot interceptors birenze 1500 nkuko byemezwa n'ikinyamakuru The New York Times. Urumva? Ikindi bagarukaho gana munyamakuru, umuvuduko w'intwaro zikorwa n'inganda ntabwo ujyanye n'ibyo urugamba rukoresha buri munsi. Amerika ngo yashoboraga gukora ibisasu bya Patriot hafi 600 gusa mu mwaka wose wa 2025. Ibi bikaba bishatse kuvuga ko Irani yatumye Amerika irasa umubare w'ibisasu byasaba hafi ukwezi kose bafite mu ruganda mu munsi umwe gusa, nkuko nabyo byemezwa n'ikinyamakuru The New York Times. Urumva? Noneho ikindi mukanya ndaguha ijambo, hari ugukendera kw'intwaro za PRSM na Atacams. Amakuru avuga ko izindi misile z'ingenzi z'ingabo za Amerika, urumva, zarangije gushira mu birindiro byabo bitewe n'iyi ntambara n'inkunga zihabwa Ukraine. Amerika uko ishyira amafaranga muri Ukraine, urumva nako uko itanga intwara muri Ukraine byatumye irimo kugenda ishirirwa n'intwara. Noneho bakavuga ko hari ingaruka z'imbere mu gisirikare cya Amerika n'ubuhanga bwa Irani, ibyo bise strategic implication muri rw'icyongereza. Irani yatangiye kwigana amayeri y'Uburusiya. Abahanga basanga Irani yarize uburyo Uburusiya bwitwara mu ntambara ya Ukraine, aho bakoresha imvura y'intwaro zivangavanze. No kuvuga bagafata misile balistike, bagafata amadrone, bakagaba ibitero kugira ngo zirwanye ubwirinzi bwa Patriot. Irani yabashije kubika n'intwaro zayo mu buvumo muri metero 100 munsi y'ubutaka. Urumva, bituma Amerika itabasha kuzisenya zikiri hasi. Urumva? No kuvuga ngo ukurikije izo ntwaro rero bakoresheje muri ibi bihe no kugeza uyu munsi uko intambara ihagaze, bavuga ko ikiguzi cy'intambara ku munsi Amerika itakaza miliyoni 890 per day buri munsi. Miliyoni 890 z'amadolari. Miliyoni z'amadolari y'Amerika. 890 z'amadolari y'Amerika. Bitewe nuko hari byinshi nyine ibirimo gucunga bijyanye no gukusanya amakuru, kuyanaliza, ndetse n'ibikoresho bakoresha hariya. Bavuga ko mu bijyanye n'ibyo batakaza mu gukorera mu kirere, bijyanye na operasiyo zo mu kirere, batakaza miliyoni 30 ku munsi. Hanyuma noneho n'uburyo bw'imibereho cyangwa se gucunga ibikoresho bya gisirikare bagatakaza miliyoni 15 ku munsi. Ibitero byo ku butaka kuko nabyo biraba, nubwo bitaba cyane, bavuga ko mu gihe byazaramuka bikozwe mu gihe kizaza byo bazajya batakaza miliyoni 1.6 by'idolari. Ariko mu byo nubwo Amerika ikize ari igihangange muri ekonomi ku isi, ariko iri gutakaza menshi, amafaranga menshi arenze umurengera muri iyi ntambara, mu gihe Irani yo idatakaza menshi ugeranyije na Amerika. Mu bijyanye no gucunga noneho ari amatanka
cyangwa se no gucunga ibyambu biriya bya karigo harya ubwo buriya se twavuga bitwara imizigo aho babika imizigo aho bashyira imizigo buriya ikiguzi cyaho batakaza miliyoni 9 z'amadolari ya Amerika buri munsi. Hanyuma ibyo bita airwing bagatakaza miliyoni 5. Hanyuma ibijyanye n'aho babika ibirwanisho bisanzwe bagatakaza miliyoni 5. Amerika ifite ibifaranga byinshi ariko intambara irabahenze cyane. Ibikoresho byo mu mazi intuze nyine zira ndabivuga gute, intuze bakoresha barwana yaba indege aho zihagurukira ariko muri amato y'intambara hari amato rutura y'intambara bita mu cyongereza US aircraft carriers. Yego ayo ma aircraft carrier batakaza miliyoni 6 mu kuyabungabunga. Hanyuma n'ibyo bita destroyers bagatakaza miliyoni 5. Ayo n'andi mato ashwanyaguza ubundi bwato akoreshwa mu ntambara. Icyo ni ikiguzi cy'intambara. Birakomeye cyane. Hagati aho ibindi Irani yize by'amayeri, Irani ntago yagabye ibitero muri Jordan gusa, urumva, ahubwo amayeri yayo yayakoresheje no mu gusenya radari n'ibikorwa remezo by'itumanaho satcoms bya Patriot muri Bahrain, Qatar, Kuwait na Arabia Saudite. Noneho umwanzuro wa Pentagon abantu babyumve neza ni Minisiteri y'Ingabo ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nubwo Pentagon igihamya ko ifite intwaro zihagije no gukomeza kurasa Irani, ubu hihutiwe gusinywa amasezerano y'amadolari arenga miliyari 3 z'amadolari n'inganda nka Lockheed Martin n'izindi ngo bongere umuvuduko wo gukora ibisasu bya Patriot na THAAD inshuro zikubye 3 cyangwa 4 nk'uko byemezwa n'ikinyamakuru The New York Times. Muri make ibisasu 50 bya Patriot ntago byasenywe ku butaka, ahubwo byarashwe byose mu gihe gito cyane byikurikiranya kugira ngo bikumire igitero cy'imvura y'intwaro za Irani, ibyo bise saturation attack mu rurimi rw'icyongereza. Amayeri ya Irani ntabwo ari ugutsinda tekinoloji ya Amerika, ahubwo ni ukuyimarira ibisasu mu birindiro, ibyo bita magazine depletion mu rurimi rw'icyongereza, kuko bazi ko kubisana mu ruganda bitwara imyaka iri hejuru y'umwe kugera kuri 3. Ibi nabyo byemezwa n'ikinyamakuru The New York Times. Icyo twavuga dusoza kuri iyi ngingo nuko iyi ntambara Leta Zunze Ubumwe za Amerika zirahomba byinshi, ariko Irani yirahomba byinshi kuko ihomba n'ubuzima bw'abantu bacyo, kuko yo itakaza abantu benshi cyane ugereranyije na kubijyanye n'abantu. Irani itakaza abantu benshi, ariko Amerika nayo itakaza abantu b'abasirikare benshi bitabye n'abakomeretse n'abarabakomeretse bashaka kugira. Kandi umunyamerika we n'ukuntu avuga, aravuga ati umunyamerika umwe aho kugira ngo apfe hapfa abanya-Irani 100. We bashaka kwerekana ko umunyamerika afite ikiguzi gikomeye kurusha ubuzima bw'abandi bantu. Ibyo by'urabizi bisobanuye ko burana Amerika nayo iri gutakaza n'ubuzima bw'abantu cyane. Reka dusoreza ahangaha. Ibya Irani na Amerika biracyakomeza. Icyo twifuza nuko intambara yarangira, ariko biracyara agaterera nzamba. Reka dusoreza aha, tubifurize gukomeza kugira ibihe byiza. Nimukore subscribe, like ndetse muna sharing.